Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MDC jongka sor kam constituency ba penya sing CM bolong ru chairman jongka Khasi Health Autonomous District Council haka khat prater ujile orjar arpho ulale jurep ya ka jingkeng ka penya so ya ka snong umpling bat ka snong renja ya ka bala penjulor biang da ka ha kini hisngi ki bladep ya kini jingkeng sedang mon pentre biang kenang ban pensuk ya ka lek kawan jongki pat ba haba keren bigila patai kubor uba penya sing CM uleh tho balas dang ban pentre biang ya kini jingkeng nadu penai kelalengkon jong news nam arjar arpho ha ka bala mang pisa san kulur tengka ling ba ka scheme Central Road Funds ha kini jingjurep la sanran lang yo chairman ke KHDC dau EE katnat PWD Roads Central Division uba si harmudai urang ba snong umpling uba san wat pengrop kirang ba dong ki officer katnat PWD Roads Central Division ki bor pulet bat kuwi assurance ka commitment ke juli nam ta kenika project ku ba nirut nang ai ya ka support dari abai sedang ban ya cepat kam te ba ar pa de se I option ba sinam ta ka long run ke banwan long run kam ba sedang kemau arjar khatra nilai yo banwan dekat bagi Deputy Chief Minister National bagi kundu kita Executive Committee National Planning semua ba katong terbiru dan basdang ba atli kimat ba kawasan ba National Planning menora di infrastructure development kade kini ki atli ki kawe di kene kabaar pat kade kata ke jingki ke banang dan dong suruh connection yes for the long banyak pe ban is ya traffic no ka traffic takla shirhe pala ngidon ni kursi traffic yang rendah suku bah mentan buat ni bayang pun bah mentan nak kena ka main road na umpling dong surok shalapalang nongra lapalang rendah at least ngidon lupa aku kena ka jikperhat na mentan kena ka way pat ka jikir ba idon kampa se kumeka ni road min nangyay butin berpatut ke Snong ru ba nya trader kan sena do ya mali nak yang komisi nya butin nya kini ka kam ya ka ban yo sakatai ka we ka project ba dan kam shisha ban nang talong ban is ya ka traffic ban dan kam shu ban ya ko ja tadai ko ban dan kam ya ni ka badai ka tai ka liang badai kini ka ni ka hap ka ba ba ni Juhi ka package nai kendiat ingin improve itu di turning yang tu mah mai long sharp tu kendiat yang waktu ka PSC yang tu nai tinggal ada dia tho kajing tho kelayat bat kan yang bat health department kiru long willing hi ban ai ti cakap kendiat ban improve itu ka kendiat ka susah tak final stage menta dari ketu ke pavement menta bengine ketu nomor ngihap sendring hi itu portion ni belas news ni ngihap sendring itu ngila weng mai ketu kan te tahu selabang kot ke selamat ke health ya kepada ketu ka men improve ke kof ya ketu ingin mic ingin sa extend ya tu surok untuk kan bukan kita nak kan long pelun tu I junction dah atli kan si armitar limitar nah itu long kof untuk tu kat kom ke original program mengibu hau umach bala umarwan kan dia harga jengtut nak kom ni te kala one point ada si syau December next atau December next semdai menta December next wala kataru kat wala hi nginjele pan stat dan si kontraktor ngin ong kontre extra time kemni kemtai kan te nginjele kat wala pan stat ke jikin ngir ngi sotu hi ya kajing hitam kajing janjar no pai ba mah wat ko non kam min kajing ki kiri kasdong sini you pas traffic congestion kani katai nak borok kilang ki kadang ni kajing kata ai pai ba ngir ngi sotu kata ba ngi ko ai bani pendep nilai kendu try lawan nilam try jakar ni but in principle mai iri ila agree bagi nang man penya ya proposal sa kam dia balong mentahi dalam department tidang
dan ya ikut Islam kan nomor kat ulang setai kalian pada kat tu kat ni bukan defense lah dia kan Singapore ni kaji mentoi kat Sibon baik apa lah ikan surak nomor boleh harenja mentah pi sakut baik baladang yo banyak nang ni kebun ki balik sekolah ni balik Islam Ukra kebun ki institution ki dalam Ukra kita yo baik direct nang ni hadian bapan bahakan ni ka surak buat tang siang bang yo kan ni kio betul apa super lain kan ya dia kelak hek ataupun tiru dia buat berokot ni ya hinang ni minum ni lah aboy no ya ka penjak dia to that extent kemut kala is bahaya ka traffic Ilap ba kakam kila dapat sedang na du Januari te hindrai ka sateng no nakadaw jong kenika isu abede ba ka corona virus COVID-19 ya ka ba happen khang dam te bat ni ibupun ki guidelines jong ka state government ru kimsha ya ka jing lum pai pa na du ki por bala pen benai ka lockdown kata di ka we ka ba pen sateng ka ba ar ba pen sateng kalong abede ba kenika ka ba lawan ulapa hakini ki tayo beladap na du ki tayo ba kamanshwa en reka penlong ba ya ka tu ka base foundation ka ba na kaliang kontraktor buat tingkat PWD department kila sedang ban guideline ban ti ban ngam syapo jongka level jongka wa te habak kum kata ka por kila sedang progress ya kam penban kanika por mariang lawan land shop ulapa kumba deki tayo untuk ki por ya kebala pendap paro kitu ki klio ki belati ki foundation belati bat pendap daki siap deki mau iku mengi sakhi kalong kumta resultat pat hakabede kanika project ya kaba la sedang hang ni po jingking umpling dong umba kalong bana kaliang i engineer jongka PWD Central Division iba harmudai ringkat SDO ki ai ka assurance ba ka commitment ba le sekin ai ka jingi trelang kin pha ban tre kham stock kam step ya kontraktor ba shim ni ka kap nang ban la ban pendap ka target ka ba kilapu te ngang so ban ai kublei ru kerpang ya ka dorbar shnong umpling irang ba shnong iba san penggrup nota ba lebes jerwa secretary but ika committee shnong hibro kawe kawa ai ka jingi trelang ringkat ka corporation ba ka department PWD te kabaar pat kabangiyo banwan na bantaban page ikani ka site kanisya ni ka dong sharum kani di ka propose project kabadang yahat menta ya kaban yo sai ki sanction kiwe ki details ondalat pendep shoy kani ka ya ka jingi penbet bat ki try jaka namarkum balong ngi syamba kani ka jingking kan de ka we na ka jingking kaban yarap bahaya ka traffic na kamenta ki nong ni po umpling namar ba kumbalong menta ka shnong umpling kan habya ding ba shnong renja bat ka shnong renja ka de ka shnong ka ba he ba ka balong yo ba de namar ka da ka jingbun ki kali ki ba ya na kan ni ka shnong sika wanra ka traffic jam ka ba man ka singi khamtam ki por school por janmit bat ki we ki por ki ba bunkam te henry dangiyo pat ekanika jingking ka ba propose menta nakaliang ka shnong ka ba ki kerpat ke department bat nakaliang jungi ru kinon khamat ni kerpat ni isya ba dan kampalat ni ka jingking nang ni na po umpling dong umba dong sharum ban connect ang tay po madan rumnong MES ya ka ba nyo ban pensuk ya kalik kawan jeng kinong shnong te kani kan involved lani kan don kam ya kani ki ya ka jaka ka bade ki private land tengah syukur pat nak kalian jawan si kini ki bade try bakin don ke jing slow nam ta ka jing don kam hi jom pai ba babun bakin ya try lang ba shnong ba kerpat ru ya ka shnong ko makai try stom ba nam ta ki babun ki infrastructure development bade ba shnong kita try stom nam ta ban yo kata bat nak kalian jungiru ngi kershan ik ba shnong ka bu iki project but ka propose iki project but nakaliang jungiru ngi persyan ya kata ban budin